Dobrodošli v nov vlog. Če je kvaliteta tega vloga mačken shit, je to zaradi tega, ker sem se odločila, da bom vlogala z GoPro-jem po novem, ker je pač, ne vem, bolj mi je vibe, da vzamem ven kamero, ko sem kje. Pa se mi zdi, da druge kamere so ful počasne in pač ful moram čakati, da se prižgejo. Sicer malo kompenziram s kvaliteto, pa s telefonom pač, ne vem, ne počutim se tako, ne vem, enostavno v liveu ne potegnem več toliko fona ven, pa pač se snemam, ker mi je to cringe in mi je pač lažje, da nekam kamero postavim in potem pač to snemam. Ne vem, zakaj to razlagam, nima veze. V glavnem, od zdaj naprej nekaj cajt bom snimala z GoPro in the quality might be shit because of that. Drugače pa danes je 3. oktober in jaz sem se res odločila, da bom zdaj v oktobru začela mačkam bolj konkretno delati weekly vlogs, ker se moram počasi pripraviti na vlogmas, ki ga bom letos spet delala. Of course I will. Tega vsako leto. A je letos 8. leto ali 7. leto? Bitch, that's crazy. Moram se pripraviti, ker pač bo vsak dan in moram pasti nazaj v to, da vlogam live. Life je life. Ampak ja, v glavnem, kaj se je dogajalo do zdaj? 2 dni nazaj, I did hair. Jaz moram zdaj vlogati vse, kar se dogaja v liveu in pač 1. oktobra se ni dogajalo nič. Other than that, da sem Dysona sprobala na Janu. If there's a dude with long hair, I'm gonna try to do their hair. So I did that. In bilo je zelo cute. Izpadla je full cute frizura. It was curly. Oh my god, oh my god. Kaj ti delaš, žena? Tako sem bila navdušena, naprej se vrnem. Glej to! Mislim, da je to ti GoPro bil tactically hidden, so mislim, da se je skrival pred onim home abusom, you know. Dej, no, veš, kak je cute! I need help. No! Kodram lase z Dysonom and it's going so good, look. Fancy. Therapist, please, she's abusing me. To imaš vodo, da imate vteno, kaj? Ja. Kompaktna je, to imaš za popeš lahko. Si rekel, da ti bo lulej kot pada. Kaj si uporabljal žal za nož, pa si rekel, da ti bo lulej kot pada. Ja, sem res. Oh no, toxic masculinity. Kurva, shit, svetloba tukaj peca. Wow! Sicer nisem posnela before, Ne. ampak to so the curls. Rat is ratting today. Let's talk about that. Zapri oči. Venti sem je zvala gor. Ne. Slay Queen. Oh my god, to je tako, like, od Aquamana, mama. Mera. Ne, to je njegova wife. Okay, whatever. Tuk dober film je bil, da si ga tako dober zapomnil, Ana. 2 filma. 2, right, jaz drugega še kar nisem gledala, ker je fucking trash. Trash, absolute Kak trash. veš, da je trash, če ga še nisi gledala? Ker je prvi del trash. Ne, prvi del je good. Drugi del je slabši. Ker še slabš. Drugi Glej, a ti pokažem jaz nekaj? Pokaži. Glej ta seznam. Šta seznam je šel do Aquamana. Pa navrba ni več šlo, zaradi tega, ker Samo kako še v plukanje. Jaz sem ga gledala. A si ga gledala? Enkrat si se gledala. In pa sem upupala, zaradi tega, ker je bil tako slab, da sem rekla, v life več ne mogo gledala filmov. Wow! Pač CGI je bil kinda dope, not gonna lie, no. To je to. Ma simple man, I look at the photos I like. A se lahko vidim, prosim? Mi gre na živce, ko se spredi monitorček ugasne. Are we back? Yes, we are. Kva sem hotel reči zdaj? Gledam, potem naslednji dan, se pravi včeraj, smo pa bili na premieri Jokerja, drugi del Jokerja. Ne vem, kak je slovenščini naslov. Imeli smo koktejle, pa pohengali smo pred filmom. Ampak dajte zdaj pogledati footage, kak smo se imeli, pa bom pa govorila še mačkan o filmu. Kaj si ti dobil drugač? Izdajalec ti? Deadpool, Wolverine, poster, the only one in existence, ko obstaja še, ker je bil lahko given out. Zdaj sva skregana. Kar nekaj. What is it? Oh, it's super good. Samo da vem, kaj je. V glavnem, tam smo se fotkarla, tam je fotowall. A je kamera malo umazana? Ni več. Pa moramo iti še načete iskat. To je brez alkohola, by the way. Če naredijo neki fucked up spin, pa je punega happy in something. Delulo. Cheers. Ko pašeš zraven, ne. Na kameri je izgledalo to bolj oranžno. Pomarančni sok, sirup, grenadine, soda, brez alkoholnih glukaz. Vidiš, če bi samo znala to. Ne znamo, brat. Slej. Upam, da bo Lady Gaga dobro igrala. Vlada da bo. Ja. What? Mislim, Vlada da bo? pa je ful malo nje v danskem filmu. Really? Ja, ful so pa je ven zrezali. Now I don't know. Look at them. Oh, yeah. Zakaj imaš ti tam male načete?
Nimam pojma. Pa rekel sem za 3 omake, žena rekla, če ima tako, sem bil ok, ne bo. Zakaj ti je dala tam? Po mojem ti ga dala za 100. Na kartico. Predstavljaj si to, gledaš najbolj scary film ever in popriješ iz dvorane in si tak, oh shit. It's the joke. Do you have a gun? Zavrti se. To. Zdaj moraš pa malo plesati. Po 11 stopnice moraš iti pa malo. Ja, Ja, to smej se. God, I am scared. V glavnem, film drugač je pa težek. Že prvi del je bil. Jaz sem prvi del gledala samo enkrat, gledala sem takrat, ko je ven prišel, ker se mi zdi, da to je toliko težek film, da ga pač enkrat ga vidiš, ampak si ga itak toliko zapomneš, da pač you don't have to watch it again, ker si tak, I know exactly, kaj se je dogajalo. Tak, ne vem, če se mi je s katerim filmom to zgodilo, da sem ga dejansko gledala samo enkrat in dejansko vem, o čem si gre. Zdaj, drugi del je meni iskreno, jaz bi rekla, da mi je bil boljši, mogoče to zaradi tega, ker sem full huge Lady Gaga fan. The songs are amazing, she is amazing. It's so good. Pejte ga gledat. Ne bom zdaj neki full preveč govorila o filmu, zaradi tega, ker nočem nič spoilat, ker pač it's worth it, da greste v kino. Je pa artsy film. Jaz sem imela na toliko enih točkah legit kurjo kožo. Ne, nisem se actually jokala, ampak tek solzne učke sem pa imela. Tak, ko pomislim nazaj, sem sam tek, what? Also, konc je amazing. Če me poznate, pa če ste že šli gledat film, boste vedeli, zakaj mi je konc amazing, cause I love that shit. Ne bom spoilala zakaj. I love it. Res ne smem povedati. I really want to. V glavnem, peti gledat film. Zdajle uploadam haul, ki smo ga snimali s Tejo, oziroma jaz vsaka posebej ga snimala, ona ga snimala pri sebi, jaz sem ga snimala pri sebi, pa sem nekaj smo dali skupaj v en vlog, kar je iskreno full amazing. Smo imeli par stvari iz Flying Tigerja. Se verjetno je ta video že uploadan pred tem, tako da ste verjetno že videli. But ja, zdaj grem to uploadat, pa grem pa montirati video še za najin kanal z Majo, ki bomo imeli kmalu launch tega kanala. Še ena stvar. Inktober se je začel in jaz še nisem nič narisala. Tako da imam danes v bistvu 3 stvari za narisati, ampak prvo grem video zmontirati. Ura je v bistvu šele 10 do 7, tako da imam še cajt. Pa letos bomo delali Inktober skupaj s Tejo, v bistvu v soboto grem k njej, tako da bomo skupaj risala. Da ja, to prije prav kasneje. Zdaj, grem to. Ne, jaz ne znam več vloga, da sem to že povedala. Torbico mi nosiš. Yeah, of course. Hvala. Danes smo v Celju, zaradi tega, ker naj bi šli na nek dog show, Teja zatajila. Tako da ne vem, če bo prišla on time, pa ne vem, če bomo šli sploh na kavo s Tejo. Ne, na kavo bomo šli, na pesa ne bomo šli. Ja, mi dva smo itak bolj cat people, tako da... I mean, yes, both people, so I have cats now. Ok, če bi mogel izbirati, da lahko imaš samo mačko, ali pa samo psa, kaj bi izbral? To je hard one, but zdaj sem too much used to Gremo cats. tu, se zakaj bi kompliciral. Probably mačko at this point, ker imam pač mačko. Ok, zdaj gremo na kafe. Street Celja. Beautiful. Bring the food. Let's feast. Yes. Oh, fuck off. Zdaj pa ni Voltova vrečka. V glavnem na Voltu smo naročila McDonald's. Teda... Interesting box it, actually. Ja, a ni cool. It's my god. Ja, in pol lahko neseš. V glavnem koda Kaja Solo še vedno za Volt. Zdaj pa grem jaz rated experience. It was awesome. Awesome. Dober tek, I guess. Like, kje to odpreš, ker tu kako ima... It's expensive. To vendarle. Ok, to je tak samo pijače. That was mine? To je tvoj? Wow. Look at that. Ta ni moj, ta je tvoj. Pa imaš pa še pomfrička. 2 pite imamo. 2 pite? Naročiš, ne vem, je to samo Volt fora, ali če karkoli naročiš, dobiš še eno pito za sto. Kaj je to angle? Čiš mi je to one angle? No, don't do it. Hi, bitch! Hi! Pa 7-krat na raz, ne šla za to, da smo zdaj tu. O, ali tudi je Skyrim Pass. Ti si šika? Ljubno malo pasa tam le.
märke. No, to je tisti, ko se pravi, da ima tako. Pa smo ne vidi, kaj je skupaj še ulo. Pupi! Ai! Ja! Kaj si ti lepi! Ai, mega! Veš, kaj se mene? Fireside Glow Body Mist. Gingerbread. That one smells good. Actually, it's voha tako, da bi gingerbread peko. Ja. Imam še lavando, ampak... V bistvu imava že zdaj Christmas. Jaz imam pumpkin spice latte, pa čakamo, da bo Božič. Kaj daš? Light sky. A ja. Nisem... So ugasnjene. I have to turn it Ja. on. Yeah, nice. Look. Zaradi tega, ker moram danes posneti nekaj za Shark. Ti pa ga čilaš. Si ti tudi nekaj delal, zelo? Ja. Kaj delal? Coffee, pa menili smo sezone, kaj še imamo za... Ne, tisto misla. Ja, shit. 2 dneva sem printal od Siri samo. V 4 kosah, handle je še tam on the side, ampak ja, printed hollow, pa gre noter palca za podporo pa rezin. Te dnije. Ful je satisfying to delati. To je bil gift for me. Ja, tukaj imamo še dobro frizuro zdaj. Talking about Christmas stuff, Ja, right? evo. Letos bo najboljši Božič ever. Pač mi da bomo šla all out za Božič. Če je bil lani obnoxious vlogmas, bo letos tak zacrknut, ogabno, tak sladkorno bo ful pasa. As it should be. Glavno, zdaj gremo posneti tole za Shark. Kaj vse si ti danes? Ti si snemalec? Snemalec, režiser, tonski mojster, lučkar, zraven še difuzor vzel, da se že lahko s tistim špilom. Pa dej. Ful hoče komplicirati, prostaven reason. Tak video bo dolg 30 sekund, dragi moji. A ja, bo stojalo, hudo. Kaj snemala, ko bo taki directional light, bo ponega lepše. Ja pa bra, za TikTok je, no. Most of all, I am the number one fan and boyfriend. A, ti si moj number one boyfriend. Number one boyfriend. Poleg tvoje another girlfriend, I am the number one. Teja, ti si number one girlfriend, ti si pa number one boyfriend. There you go. Ja. Vsi ostali zdaj veste, da niste tako pomembni kot Krstavner. Ostali so vsi lahko samo na second place. Ja, res je. Le kak je imel lep razgled ponočno. Let's go! A ja, ti se to zdaj trudiš, ko snimaš, Ja, valjda se trudim. Če sem... Cinematography number one priority. No, kaj, si se ga zdaj točila? Ja, jaz montiram video. Temu! Kaj pa greš ti delat? Sprejem letne prostore, ker grem actually delat na... Ne vem, ki so sploh, oni rogeci. A, tam so. Roge actually delam za naslušalke, tako da vidim actually... Da sem gledal texture, obrusiti pa... Pa drugih stvari. Če bo kdo hotel to, bo lahko pol kupil, ne? Zdaj, to je prototyp zdaj. Da si zdaj pluginaj, ki imaš svoj store, pa ti lahko ljudi kupujejo. Lonely Wolf J na Instagramu, pa je gor link, pa se da, vse najdi, tako da. Check it out, Etsy store. Ali pa me kontaktiraj privately, če rabiš kaki 3D print, like I do statues, I do props, I do swords, I do cosplay shit. I can do helmets, like look at this shit. Like here, see that? Yeah, I do that kind of stuff. Zdaj ponovno lahko tudi meni napišete, da bom jaz preusmerila. Jaz sem menedžer. I'm a manager. Jesus Christ. Okay, gremo v klet dol, ti pa boj pridno. Zabavaj se pa ne se sklatiti po stopnicah, ko boš snimal. Welcome to my workshop. It's fucking dirty, ampak here is where the magic happens. To je roge, ki sem jih prej omenjal. Yeah, there's a lot of other stuff, ampak basically je levi, desni, whatever. Moj main workbench. Tu trenutno delam na enem commissionu, ko
sem ga že prej actually pokazal, to je od Siri. Od Siri Sword, pač ja, Swordi so kind of fiddly to work with, ko jih 3D printaš, tako da ja, ampak that's one thing. Lightsaber. Kaj, vem, da je fanica Star Warsa, big one. Jaz imam legit toti lightsaber fully functional, ampak da problem je, ker ga kot cosplayer basically na hip dam, oni ko je navaden, ga moram odšraufati, ven vzeti blade in je malo problem, ker je težek. Zato sem naredil do nekega lightweight, pa I can easily remove, da ne rabim odšraufati 3 šraufov, pa zraven imeti neke dodatne tools, ampak this is my workshop. Welcome. Also, you want some nightmare fuel? It is. Ja, tam gore so še pa neki projekti, kjeri should have been done, but never were. Because this is what all cosplayers do, you know? Pač rabiš moraš začeti delati na neki stvari, pa je nekako skončati zato, da dobiš, kaj bi se temu reklo, zato, da dobiš nek skill. I mean, you can finish it, that would be better, but this is not how I came to be. For the sword, basically, how I work with stuff je za smolo, za UV smolo, pač kdo se nas poznal na to je, za 3D printanje usually home 3D printing sta like 2 tehnologije. Ena je smola, ena pa je actually FDM, kar je pač samo plastika, s katero nanašaš gor. Najbolj je to, da poznana, ker pač to je na primer ena zadeva, ko je samo stand za moj telefon, da lahko gledam vmes, ko nekaj delam, šmirglam, whatever it is. In tu so samo layeri gor, plastike nanašajo, gre v bistvu za, plastika se stopi, se jo nanese, prosto ustvari model, imaš pa smolo in za smolo v bistvu, smola se strdi s pomočjo UV lučke, kjer imam, tudi tu pokažem actually, ker imam tudi tu noter, sicer se verjetno na kameri ne bo še vidi, ampak v bistvu se smola strdi z UV lučko in na tak način pol, to je naprintano na FDM, torej na plastiko. Za smolo se premaže in najbolj problematične kose, tako je toti na primer, ne. To se premaže smolo, se pobrusi in to grem čez z kitom. V špreju. Also let me show you something. To je moj big project, na katerega trenutno delam, se verjetno me že dosti od vas pozna iz kajnih vlogov, ampak ja, to je moj Master Chief, na katerem trenutno delam. Če ni obvious, ma Master Chief, na katerem trenutno delam. Načeloma mislim, da mi ni tega treba dodatno govoriti, ampak kadarkoli pač delaš z nekimi snovmi, kjer niso najbolj skin friendly, use gloves please, and don't breathe in the stuff. Like, yeah, I know, I have expensive stuff, to je malo dražja maska, respirator, ampak se da dobiti like za 20 € že čisto good zadevo za nek tak use, pač stay protected. Use gloves. Much better future for you there. Trust me, I didn't do it for quite a while. Cannot judge you, but please don't wreck yourself. Torej, kaj zdaj delam v bistvu je, nanašam smolo na roge. Kaj bom dosegel s tem v bistvu je, da bom zafilal vse neke male linije, kjer so nastale med samim printanjem. Se čem tega čim bolj izogniti. Za tisto prejšnjo zadevo za sablo ne rabim tako dosti tega zaradi tega, ker bom pač stvar prešprical z kitom, spray kitom. Kar se pa rogov tiče, pa pride preko tista tekstura, kjer sem jo že prej kazal, da še enkrat. Pač to, v bistvu je texture, kjerega bo jo toti rogi dobili in morajo biti malo bolj smooth zaradi tega. UV smola se pa navadi uporablja pa ti printerji za printanje like miniatur, D&D zadev, ne vem, skulptur. V mojem primeru tudi, ampak ja, ker dosti v bistvu uporabljam zadevo na tak način. Drugač pa, glede na to, da malo prije Christmas, Božič, pa Vlogmas, za nič actually kaj kazal, nih par stvari, kjer sem naprintal lani. Tako da ja, this is there it is. I love Cthulhu. This can be achieved with Ryzen 3D printer. In ko se enkrat zadeva premaže z smolo, kaj se naredim pol, grem tule noter, ja. Just like that, samo rotiram krog, pa čim bolj, ker kaj v bistvu dela zdaj UV lučka, ker je tu zgoraj, reflektor, strjuje to smolo in pol je treba to ponoviti ene 3-krat in pol, ko me lahko začnem sandati, pa dodajati teksturo. Tjada! To je zdaj štrihano z smolo, sicer ne celega naenkrat nikoli ni dobro, ker pač izslapi, ampak kaj pobere odvečno smolo, ker je pač malo zadeva masna, je isopropanol alkohol in v bistvu potem z alkoholom je to malo... S
čistim, rekel v bistvu grem na to, da zadevo pošmirglam z papirjem. Nočem, da se mi papir takoj zabaše dol z smolo in pol je naslednji step, v bistvu, da prije gor tekstura. Ne, ni. Še prej moram pošmirgati zadevo, which I will do right now. Let's do that. Ne brusim celotne zadeve v nulo, ker prije tekstura, če sem pa brusim samo take zadeve, kjer so malo bolj naostrene. To je v bistvu tam, kjer je, ne vem, zadeva bila na pošči spodaja, kjer so bili support materiali and stuff like that. In v bistvu na tak način pol dobim vsaj malo bolj smooth surface. To je kind of ironično, ker bom tako naredil celoten surface malo bolj rough. Rough in the sense, da bo v bistvu nastala proper tekstura in ne bo pač kar nekaj tako zdaj. Pa se vidijo printliney, pa it's not smooth, it's all, ja. Tako da, let's do that. Torej, delanje neke take teksture je kar enostavno, sploh nekaj takega. V bistvu totalno isto tehniko uporabljam tudi za imitacijo lesa. Kaj naredim je purega enostavno in sicer akrilni kit za les, ker izgleda približno tak, dobiš ga lahko v vseh različnih barvah lesa, od svetli rumenkaste, čisto bele, temnorjave, svetlorjave, it's a lot. Kaj pol narediš in upam, da... Mislim, da sem pozabil zgoraj... ne, tu imam, redo je. En veliki braš vzameš, tedi, in v bistvu... Vzameš to? Dobro namažeš the whole surface, pač celotna površina mora biti premazana, to je prvi step. Prvo mora biti material gor in pol lahko v bistvu kome ti daš gor teksturo, ne? Pač narediš teksturo, imitiraš teksturo. Prvo rabi neke materijala gor na vrhu, da bo... Lahko v bistvu sploh teksturo narediš. Najlepše se vidi neka tekstura, ko prijedeš do konca, tam ko imaš malo več površine. Ampak kaj naredim je v bistvu, grem po celotnem, samo en nežen line potegnem prek celotnega surfacea. In ja, to v bistvu, evo ga, naredi teksturo, nekako dobro se to vidi na GoPro, je drugače na kamerci, ampak that is how it is done. Sicer je to akrilni kit, obstaja več različnih kitov, ko se strdijo na take drugačne načine. Ta se strdi čisto navadno v toplem zraku, samo izslapi zadevo, pač voda ven in ostane kit. That is how you make wood texture, to je kako narediš malo bolj uneven surface, pač na tak način delaš teksture. En način, naprimer, to je bil lahko, da bi tapal. Zelo dobra zadeva za tako tapanje so ti foam brushi, ker v bistvu imaš že neko tako teksturo na tej zadeve, ne, tako da lahko to narediš. Samo dobro ga je malo prej zmočiti z vodo, da ga imaš, da je malo bolj moist. Ampak ja, other than that, there it be. Drugače se rabi uporabljati kit za te zadeve. Jaz sem v bistvu že za imitacijo lesa ali pa za neko teksturo sem jaz uporabljal to, ki je v bistvu pasta za teksturo, se jo da dobiti v Reicherju. Lahko se pa tudi uporablja navadna barva. Pač jaz sem uporabljal črno barvo, ker se mi je zdelo, da je bila najbolj gosta in se jo na isti način, na identičen način jo naneseš gor, ker ko se strdi, stanejo linije, če jo zadosti gosto naneseš in pol lahko z njo delaš teksturo. Da je zadeva končana, mora se jo pustiti, da se posuši. Ponovadi to traja par ur, tako da crunching ali pa kaj takega ne prije najbolj poštev pri tem kitu. To je to za ta video. Se upravičujem, da je bil mečken daljši, ampak z GoPro-jem je toliko easy snemat, pa toliko easy preveč posnet, kar sem kind of excited, ker bom zdaj več vlogala, da to niti ni toliko slaba stvar. Ampak ja, upam, da ste uživali, če vam je bil video všeč, mi dajte en like, da se subscribite na moj kanal, pa za naslednji video ste lahko excited, zaradi tega, ker bo vlog iz Rikona, ker gremo z Janom v Reko in bo pač a convention in bo a lot of fun, tako da lahko pričakujete en video na džungli, pa še en video na mojem kanalu. To je to. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Ciao!